thlir tu le ngai thla tu te zir top ni chibai vek ule nizan lama English Premier League te Copa del Rey te khel ania chung result te chu kan da anga tin football thuleng te po thlir howa ngai thlak na in nei le donang o tun tum chu soita kangin English Premier League lam atangin tran don taila nizana in khel monom taka Ruben Amorim hnuai in siam tha chhole mek Manchester United in point thum an hlo chuaka an king pui kai thar team Southampton chu an hneya an din mun an siam rem Old Trafford in khela hian United lam hian goal shot tum somni pathum an neya chuti rolin an tlar hnung lam ero tlemin aphui lo le thrina kai thar team Southampton lam hian goal shot tum som pathum te meu mai an nei ve bok in khel pumpui thlirai ro United an chung nung zoka aphu zok an chakti la kan sei solin arinom lo hle in khel munom taka hian atira train team pahni te in khel borok atang khop maya amai ro chu United team lam an che sual ma sa zoka farsa fun top ma shat minute somli pahni na Manuel Ugarte chon an lama atilut pala mikhol team Southampton lam hian farsa fa sikhat fa yin ma an shruai second half United hian an sipur su tumin an nor na khop maya an thora po sing ta nge yin minute somriat pahni na amat dialo chunin an sipur aron suta United hian an sipur an su thar khop maya Southampton lampo hian besei an nei sang man hle ma se amat dialo hi an ngam ta me olawa United va nei na thlen ne turin minute somkwana amat dialo chong Christian Eriksen a siam sak atangin ma an hruaina goal aron khonga hun top rol deuh tho minute somkwa palina amat dialo bokhen goal aron khong leya season kalmek United tana hat-trick siam masaber an hiya a team hi goal thum goal khatin achak puita anne United an chaklo teu ther veu mai tihian table thar bera United hi khel somni pakhata point somni paruknen sompangana tangin sompalina an suang chhove dor maya avan doi zo katang Southampton lam ero khel somni pakhata point ruknen among bera anom zui zela antlak ngei arinom tahle in khel danga Brighton lam point hum an hlo chuaka an king pui in la kalmeka che chelem lo tak mol nei tu Ipswich Town chu Sydney fa in an ne Hey in khela hen Ipswich Town lam hian goal shot trum nga an nei ya Brighton lam hian goal shot trum som pakhat an nei ve thunga in khel borok po atang reu angreng khop mai in khel antrona first half a golut lovin anin ne tok second half a po hian goal kan hmu mai lova minute somnga pakwana ero O'Reilly simsak atangin Japanese forward Karumi Toma chuan ma an hruaina goal Brighton tan aron khunga hemi nu hian Ipswich Town in an sipur su tumin an nor leta an nor luatero tuarin minute somriat pakhat na goal an chhualea Brighton team tan ratar chunin an goal ni na aron khunga goal dang ero lubel zui talavin Brighton lam hian Sydney fain ne nan changa point hum hlutak an hlo chuak tihian ne na chang team Brighton lam hi khel somni pakhata point som thum pakhat nen pakwana an chawa matchli chung draw result an nei nuwa an ron chak veta anne Ipswich Town lam ero khel somni pakhata point som paruk nen relegation zone som pariat na anom zui ve zel boka point hlo chuak se chon relegation zone atanga tal chuak thei an niya ma se an tal chuak zo tari lo anne Spanish Copa del Rey nizan lama round of 16 in khel monom taka Real Madrid le Celta Vigo te in matchona Real Madrid lam an van nei zoka extra time khel ngai khopin an che thunga ma se goal margin ero asang ta thunga Real Madrid hian an mikol Celta Vigo hi goal nga goal nin an ne he in khela hian Real Madrid lam hian goal shot tum somni pathum an neya Celta Vigo lam hian goal shot tum som patni an nei thunga in khel borok tang tak an ne in khel munom tak maya hian atira train game borok sang tak kan muwa goal attempt kan munola minute som thum pasarina goal masaber kan muthung minute som thum pasarina hian Ceballos sa siam sak atangin Real Madrid tan Mbappe chuan ma an hruaina goal aron khunga first half goal dang alu bello second half minute somli pariatna Brahim Diaz sa siam sak atangin Vinicius Junior chon Real Madrid tan na an goal ni na aron khung leya
olsam takin hne na an changdo ni te poin alang man mase Celta Vigo hi an beidong du big lova an thora po sengin minute somriat pathum na durana siam sak atangin Jonathan Bamba chon an sipur aron su thenna goal dang alu bel lok lova minute somko pakhat na ero penalty Celta Vigo lamin an lo chuaka penalty hi Chelsea tana loin lanto Spanish defender Marcos Alonso chunin gola achan tira an sipur asud zo hemi nu hian hun pa ngaya goal dang alu bel lava extra time khel ni hin heta ero Real Madrid an chung nung ta minute zapariat na Arda Güler siam sak atangin Brazil forward Enric chonin ma an hruaina goal aron khunga minute za som pani na Aurelian Tchouameni siam sak atangin Federico Valverde chon an goal li na aron khung leya an chak ti chiang turin minute za som bakwan na Arda Güler siam sak atang bokin Enric chon hein khela a goal ni na le Real Madrid chak chian na goal aron khunga a team hi quarter final a inhlan kai pui suita anne inke result lam kal san taila football thulenga lut chho vele don taila tun trum chu Neymar Junior atang hen bul tran tonang o Neymar hi ni sana ma khanin borok arun neya athothar ma sajok hitar lang taila Neymar chuanin tun hnaya khan media ten an kom na Barcelona achua ma kar vela khan Lionel Messi nen anin mu thole Lionel Messi chun antima omzui zel turle star player alani te thur thu ashil niin alanga amai ro chu Neymar Junior hen hei hi apom saklem lo niin alanga achuak zuita ani kha hemi chungchang hen Neymar hen a in sir thu asai zuita anni heti megla hen ni san nama ve khan Neymar hi Saudi Pro League a in lan to don lo ti a chiang ta ni zan nama khan Al Hilal coach Juan Jesus chuan Neymar hi Saudi Pro League second half an khel hun tura antima an zialu to lo tur thu asoi chiang ta Neymar hi season kalmeka Al Hilal team tan kan mu to don lo ti a chiang zuita anni Ruben Amorim point to thar aron neya Harry Maguire chu afak le Ruben Amorim chuan he team ka in kol ma khan Harry Maguire an chom chai dan te kha ke po hian social media kal tlangin ka lo hre ve thina ani anga pachang hi anom lavin ka hre hial anni ati ang khan mi tam tak hi mi in tita se an tho chua zo le po hi ka ring lava tuna chon he team ta na mi tangkai berle ho tu ni na chel thei khopa mi ro pui ani le towa Harry Maguire hi mi ro pui tak le patum ru tak ani tin Ruben Amorim chuan asoi Brentford coach Thomas Frank point ni zan lama khan embeu mo chu chuatir an tum lo thu asoi chiang ta tun hnaya embeu mo hi Bayern Munich mai ba ka English club lian tenen soi zom an ni meka hemi chungchang hen Thomas Frank chu zo na zo ani ya Thomas Frank chon January transfer kongka in hong meka embeu mo hi kan chuatir do nem tia Mizo chuan a chan na chu ai ti hi anni chan na ol sam tak anni a chua theina chan si tlem te po aum lava kan team ta na mi tangkai ani zelang tin asoi Declan Rice po angayom ve khop mai North London derby an chaknuwa an tlap mel ma Tottenham Hotspur chu aron diriam vele ta chiam maya Declan Rice chuan kanin machon tum te kha han enta ula Tottenham Hotspur kha an van nei emema goal som an chua lo kha an van nei hle chu mai pelama gol nga gol ruktal khung thei din huna kan dinga min hne lo emema North London derby a chan asen hi kan thazok ti a chiang hle ti in Rice chuan asoi hei puipo hi atong du chho viau mai Napoli lampoin Manchester United forward Alejandro Garnacho chu senglu antum nge niin alang chho zela Italian news ten antarlan dana Garnacho senglu tur hian Napoli lam hi anin ring tok to ni hin alanga United atang hian kumnga dai contract zia puitumin an thlem lung oi thei anin rin thu an soita heti megla hin ni zan lama ve khan British news ten antarlan dana ero Alejandro Garnacho mana Napoli lamin pau million somli an the chua chu United lam hian an lo no sakto nia tarlan anni Alphonso Davies point Real Madrid chu apan don ti achiang thokhata Marsa lamin an tarlan dana mimal in remna an nei to ni te point tarlan anni hemi ti chiang thei tur hen ni zan lama khan Alphonso Davies si Bayern Munich lamin contract har an lui chu anol tak thu asoi chianga
Real Madrid lama hian alut ngei ton niin alangta Mohamed Salah po Saudi Pro League lam akhan chhota veu maya nizan lama khanin dasan football lamin atarlan dana Saudi Pro League tab Al Hilal lam hian Mohamed Salah senglu tur hianin sumpo anin phalsaw hle niin alanga Mohamed Salah hi kumni chunga paw million samruk panga hlo turin an thlem niin alanga Mohamed Salah po hian Saudi Pro League pan turin thutluk na asiam chho tranta ni te po tarlan ani bok kum upat lama Mohamed Salah hi Saudi Pro League lama kan mu ve mai arin oma adem omlem lo te po hanti taila kan sei so lom love atir lama kan han sei tak Neymar point Major League Soccer lam chu apan ngei don niin alangta amai ro chu apan cha ke me mai Inter Miami lam ero apan arinom lava Chicago Fire lam apan don niin tarlan anni Major League Soccer club hian Brazil forward hi inrem na annei pui to niin alanga tuna tangare lo te a Chicago Fire lam hian an senglu arin oma tuna tangare lo te a Chicago Fire lam hian inrem na annei pui arin oma season kalme ka ero Al Hilala ala chun zom anga season ato vele Major League Soccer club Chicago Fire lam hi apan arinom Arsenal lam point antlar malam thuam chak an tumna konga andu mingte antar langta niin alanga nizana makhanda san football lamin atarlan dana Arsenal lam hian antlar malam thuam chak tur hian Benjamin Sesko Victor Gyökeres le Dusan Vlahovic chu an hual lok niin alanga anni atang hian atui mabar chu senglu antum don ni tarlan anni Gary Neville po angeyom ve khop maya trumdang ang bokin angeyom ngain aron ngeyom chun zom le ta Gary Neville chuan Arsenal team hi team thatak niin anin hria amai ro chu season kalme ka anin nga na chu set piece ani maya coach po hi atangkai lem lo niin ke chuan ka hria Mikel Arteta hian ro pui hle niin a in ngai mai theya amai ro chu ani aya ro pui zok chu an set piece coach Nicolas Jover hi anni Nicolas Jover hi tun din hmuna Arsenal mi poimo ber ania Mikel Arteta hi chuan engma atilova Jover hi mi poimo ber chu ani tin Gary Neville chuan asoi Lionel Messi mi tam takina an fangron loi la yin alo hotu polpo anom ve zela Argentina legend ngei main aron sei sel veleta Argentina legend Hector Enrichson tun hnaya khan media ten ankom na Lionel Messi chu ro pui veu ma se Diego Maradona aya da san thei ani lo thu aron soya Maradona level thleng thei tur chonin kong hau tak matson alangai tur thu le chu tiang level chu athen thei ngai arin lo thu asoya Messi chu anram ta na mi tangkai ni ma se Maradona aya da san thei ani lo tin asoi kumsang ni som paruk chawa Cristiano Ronaldo journalist Diego Torres Mike avombo sakdai chungchang khan soizui atitam zela hemi chungchang a hen tun hnaya journalist Diego Torres chu zo na zo ania CMTV lamin ankom na Diego Torres sun khami chungchang a khan ngai dam din na chantur kan nei lova ani poi ngai dam min dil bik chuang lo anni khathil thenga han Ronaldo mut kha off ma enge achan po ke chun zo thei kan nei lova amai ro chu ka zo ta thawa an game khele tura engangin nge in puat sa na an nei ti te ka zota Ronaldo khan kamai khamin lak sakin avom tamai ha ka bang bo hle ya Ronaldo mi zia khamak ka ti hle ni ti hin Diego Torres suan asoi Ivan Rakitic sa thu soi hi kan pomzong ani ve hlomem le Rakitic suan kumsang ni sompani sompanga season khan Barcelona team ha kan tha ma line tina khan atha berzel kan la omlai ania tuna po Barca hi la thareng ma se kumsang ni sompali sompanga season na Barcelona team kha khovela football omto zonga team ro pui berle thaber annia engtiklai point an nirengang tin Ivan Rakitic suan asoi kumsang ni sompali sompanga season na Barcelona squad hi chu thlaka kan tarlan ho hi annia Rakitic sa thu soi hi kan pomzong ani ve hlomem le engtik season na team nge try in ti vele ram team te po ha hanita se comment section lama han thai lang donang o John Laporta point to thar aron nei vele ta ha Barcelona president Laporta chuan Florentino Perez chu aza thu le achunga alom thu asoi
Laporta chon Real Madrid hi kan tlap el pui ber ni ma se Deni Olmo kan seng dan chung changa an ni hian min supporta an chunga hian lom thu ka sei tak meu an ni club train khat hemi chung changa min support lo an oma min king du te po an om nge heli khi kan in lungrual tlan angai ma a team lian pani kan in lungrual hi thil lomom tak ani tin John Laporta chuan asoi Real Madrid lampoint team tok lamin atarlan dana Chelsea tangin Reece James chu senglu an tum tur thu tarlan ani vele ta antlar hnung lama player an chhor thin te upalam to an ni awangin an mani thak tu tur tan Reece James si senglu an tum tur thu an soita Real Madrid hian Tottenham Hotspur atangin Pedro Porro te Liverpool atangin Trent Alexander-Arnold te senglu tumin tran an lameka an side defender te thuam that an tum ni hin alanga Chelsea tangin Reece James po senglu an tum zinga aron tel vele ta Manchester United lampoint thu tharmak tak mai an ron nei vele ta thut maya team tok lamin atarlan dana Real Madrid atangin Jude Bellingham chu engtika emochon senglu an tum tur thu an soi ni in alanga hemi chungchanga hen an tlap ho tu pa hemi chungchanga hen an tlap ho tu zinga mi Sergeant Ratcliffe po ain huam zaw hle ni tarlan anni tundin huna ero United lam hian Jude Bellingham hi senglu rum an tum don ri lo thonga an team anin siam lian chho zelanga chumi zo Real Madrid chu san adu huna Bellingham hi senglu an tum don ni tarlan anni France forward Ballon d'Or te po lo dong to Karim Benzema point thu thar aron nei vele ta team tok lamin atarlan dana Karim Benzema hi English Premier League club Arsenal lam chuanin ho an tum ni hin alanga tharuk chunga tan lo na ho an tum tur thu an soi Arsenal lam hi tun din huna antlar malama anin dai lo khop maya chu mai pia lama an nei chun Gabriel Jesus po liamin atlak buak le towa hemi wanghen striker thar senglu tur an mel chho zela Karim Benzema hi an senglu mai te po rin na alian ta hle Marcus Rashford point thu thar anei vele ta Chelsea lam nen soizom an ni vele ta soita kangin Marcus Rashford hi Manchester United lam hian in chhor sui an tum lo thu le shal an poiti lo thu an soi to ni yin alanga hemi wang hian in du tu po an ron om truk truka Tottenham Hotspur le Barcelona mai ba ka AC Milan te West Ham United ten senglu tumin tran an lameka tuna Chelsea lam chon senglu an du thu an ron soi vele ta Roy Keane point thu thar aron nei vele ta Carabao Cup final in machon tura arinte aron soi vele ta Carabao Cup semi-final second leg hi thlathar lo om tur kar tir lama hen khel ani donna Liverpool le Tottenham Hotspur te in machonin Newcastle United le Arsenal te anin machon le donna heta hianin Roy Keane chuanin chaktura arin aron soya Roy Keane chuan first leg an khel to te thlir chuan Newcastle United le Liverpool te hian final an lu karinga Liverpool hi champion tura karin zok an ni bok season kalmeka team pani te chethaviau ma se final a chun Liverpool karing zoka Arsenal le Tottenham Hotspur te hi semi final a antla karing tin Roy Keane chuan asoi Argentine forward Dybala point thuthar aron nei vele ta Dybala chuan footballer a khelpui to zinga tha ati an zona achanga Dybala chon tun din mona Lionel Messi khelpui nuam ka tibera chumi do chon Paul Pogba kha anni Pogba nen khan Juventus a rei tak kanin kopduna ani thiam na chu pui tak ani ya mitam takin atheiang hi an thei point karing lo anni Pogba khati hunlaya Pogba kan mu thin kha Khovela midfielder thaber te zinga mi ani ya athei na kha soifia thiam mai pialam ani tin Dybala chuan asoi Chelsea lam point ma ge chu senglu du viau ma se an senglu thei arinom lo chho ta khop maya ni zana ma khan mirror lamin antarlan dana Chelsea lam hian Crystal Palace lam atangin Trevor Chalobah an kaule le Vine Palace lam hi an lung oi lutuk lo ni in alanga Chelsea ma ge an defender senglu an tum na kongpo an dang ve don ni tarlan ani bok Chelsea lam hian ma ge hi senglu du viau ma se an senglu thei arinom lo chho tran ta hle hei mai ba kan Enzo Maresca chuan January transfer kongka in hong meka sumhan wak atum lo thu alo soi chiang towa Chelsea transfer Thu Leng kan han ti ang chi te po atam lo hle nge
Chelsea lam hian player thar an seng lu lo mai rin na te po alian hle an player lona an chhuatir te po an kolet le sup ti kha hretel taila Ian Wright point to thar aron neya Ian Wright chon Liverpool in Darwin Nunes cho January transfer kongka in hongmeka shalmai tura adu thu asoi Ian Wright chuan Liverpool lam hian Benfica tangin Darwin Nunes ipong million somsari sengin an seng nuta tun din muna ama du tu te hian pong million somriat panga vel po sen anin huam ni in kalosia Liverpool ta chuan hlep hlang ani achan han seidon ta ila striker tam tak Darwin Nunes anga form lo hi an leina zat ang aya to shal thei hi an tamin karing lava ani po season top thleng Liverpool in kolta se shal du ta se aman hi atlan niam le tu hin karing towa tun hi shal hun lai tak ani tin Ian Wright chuan asoi Pep Guardiola po angayom ve khop mai FA Cup Salford City nen anin machon ma khan Salford tantu no pang te chuan kum upalam deuh hlek te po an tel bok autograph sign an lo deal la hemi chungchang hem Pep Guardiola chon autograph sign deal tu te chu a haw ang reng shrep maya a haudan po hi angayom ang reng hle Pep Guardiola chon helai hmuna hen ron kal le to su football ngai na tu tak tak in nilova in autograph sign te hi in shal leya hetianga sumdong lo hian skula kal ula inzir tha ula in mabak lo om turte thatakin ti tum jok ro u hetiang anga thil in ti reng chon in mabak eng tak in nei don lova in hun in khoral mai anni in malam hun tur ngai to ula film takin ngai to ro u thataka in ti chon mi thataka in chuak nge yang ti hin a hrila local non le to lo tur le an hun khoral lo tura adu thu a hril bok hemi chungchang a henroikin point Pep Guardiola thil ti dan hi a fak khop maya mitam takin social view ma se Pep Guardiola chu aron chana Pep Guardiola thil ti hi thil dik tak ania no pang tam tak te hi chuan football a in hetiang ti te hi an du zoka an hun an khoral ani ti in Pep Guardiola chu aron chan Lamine Yamal po season thar lama chon Lionel Messi jersey number lo hak thin number 10 chu a hak tur thu tarlan ania Ansu Fati an he number a hak chu Lamine Yamal hian aron ro chun vele donta anni Ansu Fati khan be se phak lo emema Lamine Yamal hian jersey number 10 hi hata se Lionel Messi an athil lo ti to thin ro pui tak tak te kha ron ti vein Messi nung hi aron zui ve thein kan ring lomem le ole hati chin ha tun tumatan ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut sak thinen chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe le mahatan min han lak pui zelula thu thar ngai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don nia